ko kita neli to ke MGC pen ke scheme isi ta neli to long de Pima neli to ke direct funding central scheme ko de kadok ko kita kiloma di scheme anta neli to direct how village council sewa lasi akike nai chairman ke village headman lo lawan lasi lasi ekdom supreme court lawan ke Jadi lo lah ini tuh apa sih ya? Sekarang ini tuh kita seorang dia pakai sedikit deh. Artinya lo kan ini tuh seorang tiga lah yang siapa tuh kita nilai tuh lagi yang cuma lo MG skill nilai tuh negasi polisi seperti last negasi bang kata nilai tuh lagi yang sewa nilai tuh kota jalan lo di village council lo lakukan opini lah Swachh Bharat Latrine Court lah sini boleh Latrine Court lah ada masa diri kursi pikirkan lo nanti tu dia government pun saya council pun thai lah सब करोड़ों kita JJM lah Jal Jeevan Mission pun lah का मेरे तुम्हारे के semua visi akhir lah lam ini lah kan मेरे तुम्हारे के से मेरे तुम lah si power मेरे तुम के direct hap ke मेरे तुम lah MDC के jumlah hilang apa lah pen lah cultural ACS di cultural society lah hak apa di apa lah hancur Tangga development ke power ke apa ke langsung lo MLA pasal ini tu ni scheme orang ni ke hang lo pun nanti dia MLA scheme ke Seta development kalau kau begini tu ke direct central se direct orang lo ke itu pilo lagi pun nanti kita MLA scheme macam MDC dah nekal pun Cikur logi, nah kita coba ni tu apa pun long logi, direct kalau itu apa ni tu apa nak ikut dulu ni ke, kita pun ni tu right logi di long nanti, ni tu mari teng, jauh direct pun lo, lasi ni tu ke kita hang nampak lah tu ni program tu buat pun. Kita lah sama nanti ni tu melang nanti pun non lang kami ni tu ke lah dia lah basin kan lah livelihood wall bank kan lah anda baik punya rong lang itu anda dia berdaya thom lo ni rong asap kiman dia nonton ni lah chief of village council ke member ke do bom lang nonton là rong retrop an lang pon lang member lang dan la ki plants la ki plants pen la semang dim sita ni tum ta phang pen ta dia ni tum ting long la so amat la semang tum pen klem rap pen la dam rap pen lo alang ni tum kilong la son ni tum ta la son lo klem bom lo la pen hapu ni tum rong asar pulote hapu ge tum supreme court lo rong kedoan ke development kidoan ta ronga kan central scheme ke rong si rong asap kan si wang nampo village council kan seta hapu ason klem nang ji buke kali dia la son nanti tum panang ki thanson ni tum hapu ko son ki klem ko la ancol lo nanti than kadok ko bita la lo anta ni tum la village lo di ni tum lo anta ni tum mi thang se selam lo ki un an ki la murder case punon sob kadok ko be case punon hai ki un an ke rong si son lo di lang ko na pin sign ko hai la son lo la pen scheme ke ni tum ke la di village council kan kadok ko be la kopi lo la hemachet an la JJM la hemtin tadi lang le nang ji pu rong asar pen sa pu ke ni tum je pe klem lo ni tum la di village council pen man kontrak apan CPG man ni tum pen si ngwai nang ji la pen kadok ko be development anta
la di la 100 days an kopi ni la World Bank pen wang ekdom direct lo hela livelihood kan scheme tu wang jadi la buan ta ni rong village development committee pen si declare nampo la rong asar si chairman lo hela development an ki lanchoro do lang seta apora widelo nang litum kado pawi panda kadom la pen nang litum ta la son di village council in 60 area la son nang ji ke kali di nilitum koson makiklam pola anchot se nalitum apa pachni la kadom konan mala area rong phara rong konan lo area ke thema la son la lung le phelang ta rong sar village council pen jor je pute mat jor une la son lo la village council pen si jor nampo register ji puta rong sar village council pen register awe pute la jor seta la pen register seta la village council pen la kaprek di la council tum thang tu ne hapu ke ni tum ke mondor to mani hang pen da kotak pen le la pen la richo tum tu ne village pen si aphang tam nang ji la pen village council pen register de lo pute hala richo tum recommend po hai recommend rong asar si chini nai ke problem ke rong asar si chini nang po kici tum nak pen lo kiwa rong asar si chini ji mati di dasi lung le phelang register ji pute rong asar village council pen wala ke village council pen ha pudam ko put pen ha council dam mo pu anta la rong pen register si kithenai lo la pen nili tum la lung le jor ji puta la rong asar pen si village council si jor nang ji nili tum mahap ke la di nili tum se jor ji puta nili tum la japong do mate rong a sakso pinang ji hedi person nili tum en bom hela 10% anke one lakh te 10 ke la village council par pinang ko la son lo la ke koson ma la ke di la son lo oke seta dangke koson lo ni kuthe de la son nang ji ke ni de la kali hai oke kadom kadom me level bangwan lo sama me level bangwan lo kilo bangwan lo bangki lo ni le tumi ani we se nang le lo lang le mo on mon solo ini kacing rumah putra ini lo ini kacing rumah kok kelang rong sar ko ban aja kong pineng ko putra lapan kelo soja kong long bang katu ko beta adi idu nai ko sinilin kan katu ko beta benglo ra ta kan sinilin lalu ke kaprek adi melong sexual area terus nama pinian dah kardi yang long angkang along abang kenon leson kenon si sexual long aron tetap dah tu kalau seorang nateng si itu gue celang pensong ko rapikan cenglot long saratu so jak hanbok si pinian ni bangke langsung kepacun serak dia pan si cerok ramai mate propose a chairman untuk anak hangsi itu menjaga sekebang seperti lapen ke langsung putha ka bangke kadoko be atto kanu akar dia rat atumanta lang sara tuma pan tum jakong pilong ceratun de kapake village council traditional village council abi de dajok pina anak ketukuk tukok pinya nia bangke nona bang itum thekdam long lo lada ka bangke party level pintu do nasi non itum long bang isi slogan ke hang tu la bangke lalu party kang leawan edon doni aphan lapen ke sar kang leawan don me karapan pusi itum la slogan ta itum nabal silam pom lo lapen la soteng pensi arong pusi ta menon sara tuma tadam ko lapen ke la soteng pensi traditional village council lapen ke village code apo ta pa implement tum ke kam si jor ka si jor lo ngabal ke kado ko be kar biara ta tuman tribal doan na tuman ta masuk kacera ko citu dunia pasti ini
Pele tu karya hebat mah, apa hebat tu? Lada ka bangke ini tum kima ka bangke tribal atau makan pansi panong tribal atau aja kong pansi panong kong masih lada ka bangke kapre ka state dulu ta tribal atau besi private masih lada ka bangta village traditional village council pupu ta methanga traditional methanga customer teng besi dam pun. Alat mah along sampai tu pinang ande, nasi nasi, kemang long cuncerek kalau kenal tu kopi lah sang lagi dah sampai. Labang ke hitung ke cisik dulu, lapen ke laso ke cisik ke bang ke kiwangji November ang bang si final itu, jong si laso putar, jong si karbeng long autonomous council penceng no patung itu nang cidon dun dek mutang te rat tu pakai ke cisong si kukimu laso gitu pakai bang ke mana karbeng long angkang lason teklong ni pinlang cingru ma bang si teklong po. Lapen ke la cuncet tiga bangke itu maka cisong bangke sangsel lapen ke cundet mati ke itu ma bangke La isi wah dia, la saya long ni bang, cara pilap lumati. Nanti tu nasong kalau so putar pun ni saya kedeng pun itu cuma kadun lah putar. si lalo laso putha ka bangke tribal along li bang cira yet pulam ma bangke isi itu melong karbeng lo autonomous council long ta isi defect Difek do bangke lalo arona bang ini tum cisilam ledak koma pasti piung non anta claim klerek tapi nekar bengno autonomous council pen land alienation act pula silam nanti ala so ke silam bang silam no o pitu pen non anta la so putak kar bengno autonomous council pen adien ide da job sipi sab so kat ku pitum teklong pasti la so putak ta itum cisong ko nanti so ke cisong bangke nona bangke Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 apa sih no Ntar, kota ni. Pemaman dokon halas ya long ni. Laso sistem bang sinam bomla. Lasi la bangke arona bangke. Land alienation eka bangke akenang sot la penke. Prabjin pen kapat chunji phansi. Karbeng long autonomous council la penke. Governor akan ta lelin pen chuni gitu.